Chimborazo marcapica su particularidad hasta charinchi. Imata nisho. Ñukunchik quizá mana kay shutiun rixishkanchik kay raimita. Mana rixinkuna inti raimiwan. Ñawpa watakunapika ñukunchik yayamakuna rimashka. Paykuna rurashkakuna es celebración ayllukuna pura tandarichispa y hawaitanishpa. Imakan kay hawaitaki es su cosechana rato o su minga y rato su canto tradicional ñukunchinichi. Ñukunchipaja hawaikan su grito de triunfo ninkuna su kapari su kai. Chaymanta ña junio quilla, agosto quilla, julio quilla pika ña ninkuna ña hawai punllakan, ña hawai tatakinakanchi nishkakuna y chaylaya paykunaka rurashka kay inti rain. Kay fiestapi instrumentokuna kan flauta, rondín, churro, chaymi ashtawan panchipaka. Kunanpi kasharruta guitarrapish yaykun, pero más mi kan flauta y rondín ñukanchik kay Cotacachi ladomanka. Yachaspa tushuna kan imakashpaka tushuykanayangata pay maytapash kulun nispa rinalla kan alpamama ka llakiringa mari yangata sarunahupi yangata fawanahupi ñukanchipa rimaykuna ñukanchipa takikuna ñukanchipa saruykuna huyaylla munaylla saruna kan chaypika ishkay sami kan chay churay nishkaka shinji saruna kutin amunlla gutushunaka ña kutin huyaylla takipika huyaylla muyushpa kuyurishpa tushungapa takikuna tiyan pampakunapi tushungapa takikuna tiyan ñanda puringapa takikuna tiyan wasimanta llukshinkapa takikuna tiyan wasikunama yaykungapa takikuna tiyan samangapa chay takikunata yachana kan. Ñukanchik hatun taytakunaka tukuy kay yuyaykunata, rimayta, raymikunata, churanakunata, tukuy yuyaykunata ñukanchikman sakirka. Ñukanchika kunanka ñukanchik kipa wiñay wawakunama, ñukanchik kipa wiñay nitukunama sakina kanchik kay yuyaykunata. Paykunapish ñukanchita rikushpa, ñukanchita uyashpa, ñukanchik mashina kawsayta rikushpaka yachakushpa sakrinacharinkuna kay raymikunataka haykapi mana chingachinacharinchichu. Achka yachakuna, achka yuyaykuna, runakuna kawsaypimi achka sumak yuyaykuna tiyan. Ñukanchik kay yuyaymantami tukuy mama llaqta Ecuadorta, tukuy hatun Pachamamata yanapanata ushanchik.